Awusibika lambo bekunene ukuthi sihambe kahle njoba besibhekele eMelika la bese ungenela khona mhlabuhlangene njoba mhlabuhlangene la khona onke mave emhlaba vela hamba yohlangana khona kuhlanganwe kukhulunyiswane kubukwe tindzaba temhlaba tempilo ukuthi tempilo tinjani awumnasi suka la kangwane sahamba kahle kakhulu basemukelana kahle kakhulu eMelika kwaba kuhle nemsebenzi wakhe emhlabuhlangene uhambe waba muhle singakaqali lo msebenzi wamhlabuhlangene njoba la live la kangwane la phindela niketwa sigaba sekuthi libukete lo msebenzi waka EA Trade lo lapha esigodini endansi kwaba nelithuba lokuthi kubukwe ukuthi uhlanganiswe lokungahlanganiswa kwendelo ukuthi usetshenzwe lo msebenzi iyakhulwa kweyopronyotwa wona lo msebenzi waka EA Trade ukuthi alongside laceleni ukuthi mhlabuhlangano ubambekile nathi sibambe lo msebenzi kuthathana lithuba lokuthi basuke babanyenti labakhona kuleso sigaba nawo lo msebenzi waba mhle kakhulu kwathi ukuthi isikhulu sisebenze kupromoter lendzaba ye-EA Trade lela kithi eAfrica njoba la kithi eAfrica ipromoter indzaba yekusebenzisa i-digital device ukuthi njoba kulamalanga sifanele sithengiselane ngetinto nasikhuluma ngale free trade area kubuke ama structures ukuthi sithengiselana kanjani nangako konke lokho kwaku yolobhisha ke lo msebenzi ukuthi ke emave emhlaba awadi lo msebenzi waka EA Trade njoba awusiyo nelive leSwatini ungumsebenzi weAfrica yongana jikelele nekusekeleka ke ngoba since umsebenzi lo semusha uyadzinga kusekeleka asekeleke ngema resources nange experience nange support nangendvo leyo lengakhonakala yayinhle reception le yayikhona kulo msebenzi la live lalingilo lali host yawo lo msebenzi nale baqhamuka bosomabhizinisi lena kwaba kuhle kakhulu singasho ukuthi awahamba kahle kakhulu nawo lo msebenzi ebekunene wengcesela ukuthi ke sekutawube sesingenela iGeneral Assembly njoba yona ke lapho bese kudebatewa khona donke letindzaba taka United Nations i-theme yakhe lonyaka abeka bukile emhlabuhlangene ukuthi ke njoba sibuya kubo COVID nangako konke lokho asibuke ukuthi sivusetele indzaba yema sustainable development goals ekubukeni ukuthi lawo ma programs lawo ahamba kanjani kanye nekukhuthaza ukuthula emhlabeni wonke jikelele kwakusihloko lesihle kule debate yakamhlabuhlangene lendzaba lena nembala njengoba nasilena sa-debate ngayo lokuhle uthi sonke sivuma indzaba yinye ukuthi kuthula ngona lokungiyo impela impilo yemhlaba lekufanele wonke umuntu asebenzele leyo ndzaba leyo indzaba yokuthulisa tibhamu ukuthi tingevakali ngilo kufanele abe nerole akayendako kuthulisa indvo le ngabanga budlwengdlweng lokufaka ekhatsi bumakhu kufakwe ekhatsi timbi tonke leto tintfo leto tintfo letibonakelewe ukuthi mhlabuhlangene ukhuluma lolo lwimi ukuthi ke emave akabambisane kakhulu kwendele ukuthi ke the minute kuhlediwe kahle kunekuthula kuba nguyenti nalo lokutawukhonakala kuhamba kahle ikakhulu ngoba
emhlabuhlangene uyabona ukuthi sesilahlekelwe ngema gains kuma sustainable development goals ngoba khona lapho bekunema lockdowns khona luhlelo lingasaqhubeki ngendlela lengiyo kepha ke nabo bafisa kwathi ukuthi emava kuphi ngoba mhlabuhlangene na umbikela sesila bese nibika nema shortfalls nangabe kukhona la nibona khona ukuthi nisengakasukumi emagonso babuke ukuthi ke live balibambisa kanjani kuleso sigaba bekunene awusingasho ukuthi cha umsebenzi muhle sibili nathi siba kangwane sabikela mhlabuhlangene nangetigaba letinyendi deliver kubika njengemisebenzi lendeka kolaveni kubika kuteminotho kubika kwekuthi live lisebente ngalokuhle njengoba nema reports labuya kamhlabuhlangene noma lengathi labuya kulamanye ama branch akamhlabuhlangene lafaka ekhathi bo World Bank abengilaliphakamisako live esigabeni ukuthi cha lisebente kahle kakhulu emnothweni labalelwe emavele lasetulu ngekubonalisa ukuthi kungena kwemisebenzi nekusetshenzwa kangwane kwakhanye ukuthi ke neminotho iyabonakala ukuthi ibaneli kusasa lelihle saphinde saba briefa nangangawe ma sustainable development goals ngoba ema sustainable development goals afaka ekhathi tindzaba tekubuka ukuthi kufikise mandi esiveni kude kuchumana nekuhamba eveni kude kubonalisa ukuthi tikolwa sive sakhona ukufinyelela etibhedlela noma ngathi nje temtholampilo ngoba etibhedlela nema clinics kuvele kufaka ukuthi ba ngilapho sithola khona impilo ubonala ukuthi emave asahambe kangakanani kuletho civil esikhona kuya etikolweni civil esithola imisebenzi ikuleyo program le ukuthi ke emave bekukuhlanganisa ukuthi nangabe tikhona tinsayela nembalasi bathize njengoba nembala sibabikele bakamhlabuhlangene nathi sibangangwane ukuthi umsebenzi noma siusebenta noma lamanye lapho sibuka khona seyikhona iprogress kepha ke kusedingeni tindzawo lapho khona lugalelo lisafuneka lifakwe emandla abesetulu kakhulu kufaka ekhathi nje kubuka tindzaba temisebenzi ngoba nawubuka labasha banyendi labasha lababonakele ukuthi basangakawathola emathuba ekuthola imisebenzi banzinza sebacedzile itikolo banje njanyana bahleti phansi abakathola imisebenzi kepha ke lokuhle ngoba ikhona na ibranch lekhona lapha njengoba mhlabuhlangene wakha ibranch labanye babo nje kuma sidelines lena sifike sakhuluma nabo lababonala ukuthi by part of lababuka ukuthi bangalekelela kanjani emaveni iyakhula thuthukako ekutheni kuye kulabasha batoniketwe imathuba ukuthi kwakhiwe imisebenzi kwakhiwe leso strategy njengoba la kithi nje sake salauncha le program leyo kwakhanya ukuthi ke cha siyayikhulumisa le program vele sithokota ngoba ke manje into emavela lasabe ne-interest njengoba nje ne-EU le as block ye-EU nayo ibe nayo interest ukuthi ifuna ukulekelela kule tindzaba tekhabo ukuthi sisekele bantu labasha kubabambisa lona live ngoba nelive linetikhwama levele litakhile leto tikhwama esigabeni sekutheni kwakhiwe ukuthi labasha basitakala kanjani bekunene kwaba kunyendi ke vele lesa kukhuluma nekubabikela njengoba kulamalanga live lisemkhankasweni libuka lisemsebentini wekwakha uhulumende
kunelikhetho sababekela ke ngelikhetho ukuthi vele live lisukela umsebenzi welikhetho kulamalanga le nembala lihamba la kahle sababikela kusukela na usasukuma lo msebenzi njoba le sivile sabhaliswa la kaNgwane sabonakala ukuthi ama percentage vele ayabonakala msabe makhulu impela kubo 95% sivile sibhalisele lukhetho bangetulu kwa 95% lababonala ukuthi cha babhalisele lona likhetho kwabonakala ukuthi ngumsebenzi lona eMswati vele laka uthethe ngetandla dotimbili sabamikela ukuthi umsebenzi wekuqala lengathi ngema primary elections ahambe kahle ahamba ngekuthula sesibuke ukuthi ke njoba nalilanga lekutawuthi nje bese liyasuka ke umsebenzi ukuthi njoba nga29 lelanga lelibekiwe ukuthi lapho vele live kuyabe selikhetha emalunga eParliament lesaya wakha yena uhulumende lomusha labanye ndi basi nasengibabona basibongele basithumisela basifisela nemsebenzi lomuhle ukuthi uhambe kahle uhambe ngekuthula in fact ngibona ama-organizations lamayendi la bese ayakhuluma ema-international organizations la khuluma ngekuthi lo bayawuva lo msebenzi emva ube sengibabriefile lapha bafisa ukuthi babe ingcinge lo msebenzi batawuthumela ema-observers kufaka nje khathi babo Commonwealth lesibabonile AU lesibabonile labanye lebe bakhona besikhothi ke vele bese sibabikele kusadake basho ukuthi bayabe bakhona vele kepha nje babe banyendi labakhombise interest emva bese sikhulumile lena kwaba kuhle kakhulu lokho ukuthi ke wonke usifisela lokuhle lapha kaNgwane nathi sesithandaza ukona umsebenzi welive longaka njoba nangu nje nemhlaba sosibukile inkabha iseseMswatini ongana avela aphume ngetingane ngemandla hamba usebenza lo msebenzi ube ngilomuhle ube ngilojabulisako sithole nalabaya ubonalisa ukuthi ke le momentum lesesibambile kulamalanga sesikhuluma ukuthi i-recognition lesithola kwemhlabeni ukuthi live la kaNgwane nakufikwa ku-economy likhonile kusebenza regardless ukuthi bekune bo-COVID nako konke lokho kepha ke lama results la bonalako ayabonala ukuthi ngilamahle lokho kuligcapho eveni lo ukuthi sibe ne-milestone lenjengalena lese kufanele ukuthi thina sithi maintain le momentum singehli ngakiyo sihambe ngayo ikhule kakhulu ngoba iyabonakala nokuthi ke ithinta laba yaba-tractor nalaba wanalena nje bese kulula nasebathi sifile enkulumeni yeba kaNgwane nibeka ukuthi ku-economy nihambe kanjena unansi sifisa kuto jikijele esivivaneni kanti emihleni besivama ukuthi sisihamba sawufuna bosomabhizinisi this time bosomabhizinisi bebafuna nzine so bese kwehlukile uyabona ukuthi usho ukuthi nasinga maintainer leli zinga lekuphakamisa live kutenhlala kahle konke nje lapha nalapha ubonakala ukuthi ke sifika ku social welfare kuphakame lelizinga sifika kutemfundo kutempilo kute job creation kubonakala ukuthi ke cha live lihlondlobele sibili yona momentum lesikhusadako lena lesibona ukuthi live iyawulakhela likusasa lelihle bekunene singasho ukuthi kwaba kuhle kakhulu
ngoba nani ngamhlabhlangene ke nithola kuba lithuba ukuthi nivuselane nalabo niqhumane nabo nibukisane ukuthi ningabambisana kanjani emnothweni nalapha ngoba kuya kamhlabhlangene kuwe kufanana ne-workshop lesidakwe ukuthi ke iya ukutraina le workshop ngoba uthola i-experience le vast ngekuthi ngilo uyachamuka le experience angakakhe usebente njani emaveni noma sesi-interacta nje sesiyakhuluma sesiyaxoxa ngalapha kuye ngibe yaxoxa nangendzaba tekutheni nje live lihamba kanjani tinto tibamba kanjani nakahlangana nesimo leso ufike wenta kanjani bese sithathe ama notes ke kuyasida ke lokho ngoba bese uthathe ama notes ubona ucha nasi kusho ukuthi nasi sebenta kangwane nasi ngayibamba kanjena live litawuba nempumelelo lenhle kakhulu bekunene nasi khona lena ke salithola nelithuba lekuvusela eMswati njengoba nawo bese kungemalanga ngesigaba se-COVID sawavusela nawo kwaba kuhle ajabula noma labanyenti besivile ukuthi wasema universities kepha ke linyenti laba lachamuka nalabo lababonala ukuthi sebahlala ngekusebenta nangekuthola experience ngoba nembala kuyasida ukuthi nasi emaveni siyithole le experience ngoba nasikhuluma ukuthi siya ka first world kufuna sithole nale experience aka first world ukuthi injani imbambambamba then ke sitawukhona ke lokuhlanganisa letinto ngoba na ukhuluma nabantu labanyenti nje lese ba understanda njengema money traders money traders ukuthi uhlala lapha ku computer nje usebente khona njengoba tinto tonke sebenza digital usebente wakhe ibusiness lematima konke ke lokho nawungakakuhlali wakuthola kahle ngeexperience nasingaqoqa nje njengoba siqoqa bese uyakusukela ukuthi uyakwenta ungakatholi experience kukhona natinto tingana uhamba kahle khona so le experience imqoka kakhulu ukuthi uyithole udoze ukwathi ukuthi nangida usebenza kanjena awukuthi awusebenzeka sesho ukuthi awusadumisa nawo lamaswali ucha asatholile experience sesibhekile sebabuya bangema potential investors nabo la kangwane batosebenta nangakhona bekunene nawuhambe live ke njengoba sengcan njengoba imhlabhlangano New York nekubuka live leMelika kubona ukuthi lidevelop kangakanani njengoba live leseli advanced netechnology konke kubona ngobo eco tourism nabo bani nawo hamba ngale tindzawo ufika ufunze lokunyenti ngale advancement lesebayenda kakhulu lela live ku infrastructure now usuka kulesi state uya kulesi uma ngale migwaqo ukuthi lele ngaka ngemaleni ukhanze nawuthi wabala ngi6 on one side netimoto kugcwele kulo 6 lanes uyabona ukuthi mavela sathuthukile impela kutemnotho ngoba kuyi learning process kuyawubona ukuthi basebenza kanjani kidodonke lenhlangothi ngoba bonke nawusiyaba uhlala nabo phansi ukhuluma nabo phansi bayaku explainela ukuthi sisebenza kanjena sente kanjena singasho ukuthi umsebenzi walhambo ube muhle kakhulu wakamhlabhlangene sihambe kahle kakhulu nathi sijabula kubuya ekhaya iyakhulu sibuya nelanga lelibonala ukuthi kutawuthi ukuthi nasikubonakala bese nemsebenzi welkhetho so vele uyaqhubeka lesi uthandazelako nanawo ukuthi akube impumelelo lenhle uhambe kahle uNkulunkulu emadlodi abusise lonke live la kangwane ngiloko lesikubikako nalesibonga ngako bekune
khanyisile maphutha kancane Mswati school sibona kakhulu ngihambe lokubelihle but sibese ihlaba sifokote ngibuza imali ekuthakasile ukuthi siphume ngelinkane kekhetheni bese ngitshela wena phakathi thatha le thuba nje ngicela mhlawumbe ingwenyama iphume sive ukuthi ngabe ifuna hlobo lwebantu eParliament ikakhulu njengoba eParliament ngiyoleya kahulumeni yolive ebayethe lomphakathi luhlobo lesive lesi nembala lesisibhekile ukuthi siyawu ngene eParliament lesithi nasingena njoba lelibandla lebelikhona nalo lisebenzile lasebenza umsebenzi lomuhle sewe ukuthi ke nalo labatawulandzela bangene kulonyawo iyakhulu nalo ukuthi store rank kwasiqhubeke sirenkwe letulu emhlabeni kutemnotho kutenhlala kahle nekubonala nje ukuthi ngilabatawuba nelithando ngelive nekulivikela live nekubona newe ukuthi live liyachubeka liyathuthuka liyachubeka liba nekuthula liyachubeka kukhanga bosomabhizinisi boss balakisi nalabaphuma ngaphandle kuleli bakhone ukuthi bahlangabetane nato tonke tidingeko temhlaba ngileyo caliber lesibhekile